Hey there guys, welcome to my channel. Hey bye bro, norok bhai tong bhai. Norok ni bagai kaisa unboxing video tuwi phakia abo hunkai baknai suza khlaijana hair straightener Philips kerosene abo Flipkart ni order roi tuwi family gai abo tabok norok unboxing khai phonongai kaham da hamia build quality bhai besek dam khaman ka besek dam tong mani abo norok later on saja kakai banyak ke paimano Philips brand or balaki samo kaham ekdam balai si kaham so night me anu unboxing video nak paya sak tebo kodal kaham updates mana bagai so faidi khuluk lai sinai nong ni bagai Philips kerosene hair straightener nai kai the packaging ro so family Flipkart ni kaham kan phagya datin phagya bla so Flipkart ni family zora doti phayota tau to lockdown ni zora bla so nai ni bin packaging ro kaham no kha kai bising mane ba kaham no nai Philips branding so phadi khlok lai sinai truk hai khlok nai tabuk kai Philips hair straightener एक ऑब्वियसली नी मंजा खताबो सो kaham no bla so एक कोना जिताबो खलो खताबो पैकेट नी kai मोटामोटी हेवी न bla बिसिंगो ताम तंग नानि बिसिंगो कुनो माया जे मैनुअल समानो कागज रो पेपर समानो अब कुनो कामो क्लाया सावले परिबा ताबो गाबरो हेदबा so side ore नाइ पैकेट so Philips brand ni kaisa pini manual bookman ka sungoro user manual Philips so awar asuk nanya nanya so tabang meron na phone nai mini GST bill Flipkart ni basuk ke man kha so Philips abo phakya Flipkart ni GST bill abo nakha 2199 the original price ka like 2400 something so abo side ore hone so ei kon hadi Philips banai suja khlaijang nai 240 volt 6 ampere socket of ayobo ISI mark kaham no Philips ka kaham no nai ja hedwa jotono sai mano so iko so obo nga kai sini hair straight khaijang nai machine Philips ni so naji purple color ni belai kan ajok bini build quality ang feel climbano tak belai ke ekdom rom thobo so nai di branding ro pai ekdom kaham so bri rok ke belai okal rong najok saknai tai se obo charo ti guri manai jat obo 360 degree guri manai jat obo switch gamong ke switch first switch ka kai first power second kai our second power so haifono ko bona use kainin sakang balai kai kaisa saimano ni ekdom nango abo ka kai main lock system or hair straightener ni kaisa lock system to so narong na tang phone mai a lock system bobo lock no klo yawi hair straightener taklo ni by fan mano so karak to iko taklo dam dikhe bale abo strong warning ro amti taklo ni because saimia ro klo iban rai jongo tam klo jane yor lock tong e yor na ne ji o iko lock so on the lock no nori hodengo ketek sakai e am dikhe tabo iko lock opening thangka so tabuk am take lock sabai man pore sajna ngoba use khlai mini without lock sabai man sakang abon ning use khaimi ko lock rozang ka am take sarabai jong nebo lock open khlai jake khlok jang na am take so be careful je puila paine rock abo nanya rakti baksa sare ro phano phatcha khulur na tong bai kai pala pai khata so tarok bo kaham no iko 360 angle guri mano abo belai ke nang mani je beri bagi selar bagi je hair je per bukan suza klai pro
because tarte ayang kubulia tuja build quality kaham no wire ni quality kaham no tajam musanai panya musang kapas baja ai ang narong soton recommend khayo Philips brand ni bagai so jo tuno na hambai ani videos nai taman bagai so amte hanyo tab latest video kaham creatives video narong na musang khai consider subscribing guys subscribe khai di bell icon sundi gate wait khai di kaham videos nai japani so tinin bagai am suno tata